tubahaye ikaze muri aya makuru aho tuze kugaruka ku bijanye n'intambara iri hagati ya Israel ndetse na Iran. Murabizi ko mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibitero kuri Iran ndetse Donald Trump agatangaza ku nkuta ziwe za social media yuko yaragabye ibitero bitatu muri Iran kandi ibyo byose byabaye successful. Avuga ko byari ibirindiro bitatu byakorerwamwo intwaro za nucleaire kandi Trump ashima avuga ko igikorwa cyagenze neza kandi indege zabo zagarutse amahoro. Benshi nyuma y'ikiriya gitero bagiye bibaza tese koko Iran nyuma yaho igabiweho biriya bitero kandi ikasa n'iyarashwe mu mutima wayo kuko kurasa ibirindiro bigera kuri bitatu byakoraga nucleaire, urumva ko harimo uruhombo runini cyane, dore kandi ko Iran muri iyi minsi hari umwuka mubi kandi intambara ikomeye iri hagati ya Iran ndetse na Israel. Ubusanzwe Iran yari imaze iminsi itunga agatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ifasha Israel kugira ngo ibashe kuyitera, dore ko Iran ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irinda ikirere kugira ngo Iran idashobora kurasa muri Israel, ndetse abayobozi ba Iran bakavuga ko nibikomeza gutyo bashobora kwibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko izi yuko Iran yivuze ikintu igikora niko gufata intego cyangwa se umugambi wo kugira ngo habashe kuraswa ibirindiro byabo bikomakomeye. Kandi nyuma yo kubirasa urabona ko Trump yatangaje avuga ko yoyo yari ko iheza gasopo igihugu cya Iran, ariko kandi idafite umugambi wo kugira ngo ibashe gukuraho ubutegetsi buhari bwo muri Iran. Nyuma yaho abantu bagiye batekereza bavuga ati se koko iyi ntambara izorangira gute? Iran iraza guceceka kugira ngo he kuba ibikomeye cyangwa se haze kwaduka umwuka mubi hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidasubirwaho. Uyu munsi Iran nayo yafashe nayo ikora icyo bita vengeance, yagiye nayo iravuga ati ntitwogaheramwo, abantu ntibashobora kudushomboroza cyangwa se ngo badutere turangiza twebwe tuceceke. Ubu ngubu Iran nayo yagabye ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar, kandi ico kirindiro yarashe kibarirwaho abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku mubare w'ibihumbi 10. Ariko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ni nkaho bwari bwabimenye yuko bashobora kugabwaho igitero, kuko batanze itangazo bavuga yuko abaturage bakwiriye kuguma aho bari, badakwiriye kugendagenda kugeza aho bahasubiye, kandi guhabwa itegeko ribabwira yuko bategezwa kugenda uko bashaka. Ariko kandi Iran yatangaje yuko kuri televiziyo yabo ivuga ko kurasa ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar badashaka yuko haba umubano mubi hagati yabo na Qatar. Ati twebwe icyo twashatse gusa ni ukugaba igitero kuri Amerika kiri muri Qatar, ariko kandi ntabwo dushaka gushoza intambara hagati yacu n'igihugu cya Qatar. Ati kuko dusanzwe tugirana imigenderanire myiza hagati yacu k'ibihugu byari bisanzwe binafashanya, ariko kandi twanze agashomborozo, twanze gusuzugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo tugabaye ibitero ngo natwe tureke kubishura. Kuri ubu ngubu inkuru y'ukuri ihari nuko Iran nayo yafashe amamisile agera kuri 6 yarasa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar. Ntiyarekera aho ngaho isubira kandi irasa ibindi birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Iraq. Ni ukuvuga ngo Trump mu minsi yashize yari yavuze yuko Iran bashaka inzira ya diplomasi yuko baganira, ariko kandi muri condition yuko Iran idakora amanyanga cyangwa se idakora amabetize. Aho ngaho dushobora kuganira, ariko kandi nikomeza gukora ibintu bibi ntabwo dushobora kuyihanganira. Abantu bakibaza ku bijanye n'iyi ntambara, ese koko iyi ntambara ntishobora kuvamwo intambara ya gatatu y'isi? Dore ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ari mu rugendo mu gihugu cy'Uburusiya. Putin nawe yatangaje avuga ati kiriya gitero Amerika yagabye
kuri Iran ntabwo gisobanutse kandi ntabwo cyari gikwiriye. Atari ko tuzokora ibishoboka byose, tuzoreba inzira zishoboka zose kugira ngo tubashe gusapotinga bagenzi bacu ba Iran. Mu busanzwe Iran n'Uburusiya basanzwe bagirana imigenderanire myiza kubera kuvana mbere kose ni ibihugu bisa naho bisa n'ibitabarana. Bivuga ko Russia cyangwa se Uburusiya bwatangaje yuko nabwo bukwiye gukora igishoboka cyose kugira ngo bubashe gusapotinga Iran. Abantu bakibaza ati ese koko iyi ntambara iragana he? Nimba Putin yemera yuko agiye gusapotinga Iran, ese Iran hoho kugaba ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birahagararira aho ngaho cyangwa birasubira kandi bizane uwundi mwuka mubi? Murabizi ko mu busanzwe muri Iran niho hari kanale cyangwa se umuyoboro ucamwo ibijanye na gaze n'ibya petrole. No kuvuga ngo ku munsi haca ubwunguru mu bijanye n'ibya petrole bugera kuri miliyoni hagati ya 16 na 21 z'ubugunguru nibwo bwahacaga buri munsi. Kandi ubuyobozi mu bijanye n'umutekano bya Iran kubira bitekerezaho bireba ukuntu bishobora gufunga, nimba bakora ibishoboka byose kugira ngo babashe gufunga iyo kanale cyangwa se uwo muyoboro wacagamwe wa gaze. Mu busanzwe murabizi ko muri Iran mu bijanye na gaze n'ibya petrole yari ifite 20%, yari ifite ibice 20% mu bijanye na gaze n'ibijanye na petrole. Murabizi ko kandi ari byo bikoreshwa cyane ku isi. Ni ukuvuga ko mu gihe Iran ishobora gufunga iyi kanale cyangwa se uyu muyoboro ucamwo gaze na petrole, isi yahungabana. Si Amerika gusa yohungabana yonyine, ahubwo isi yoje muri crise kubera ko ibijanye na gaze na petrole bishobora kuzamuka. Akagunguru gashobora kuzamuka kakaja hafi, akagunguru kamwe ugasanga kageze ku $140 cyangwa $130, kandi atari kubyari bisanzwe. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yabicishije muri Chine ibabwira ati mugende mubwire Iran yuko idakwiriye guhagarika uriya muyoboro ucemo gaze n'ibijanye na petrole, kuko bifite akaga cyane gakomeye ku isi, bifite uburemere bukomeye cyane kubera koko ibi ngibi bishobora gutuma ekonomi nyinshi y'ibihugu ija hasi, kuko hari abantu benshi bakoresha ibijanye na gaze na petrole. Bigosanga kandi mu busanzwe murabizi ko ibijanye na petrole za essence gaze byazamutse cyane kuva aho Ukraine igendeye mu ntambara n'Uburusiya. Noneho bisubiye kandi kwiyongeraho yuko Iran ishobora kandi gufunga iriya miyoboro ijanye n'ibya gaze n'ibya petrole, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bijanye n'ubuzima bwa kiremwa muntu ndetse na ekonomi y'ibihugu igasubira kandi ikagabanuka, ugasanga abantu bagiye mu bukene butari buteganyijwe. Ariko kandi nubwo biruko nguko, Iran yoyo isaba yuko Amerika idakwiriye kwivanga muri iyi ntambara barimo na Israel, ati bakwiriye kutureka tukarwana hagati yacu twenyine, ariko Amerika niyivanga muri iyi ntambara ntabwo natwe tuzoyorohera. Ikindi kubijanye n'umutekano muri Amerika hashobora kandi kuba umutekano mukeyeho, abantu kuzuza batera amagrenade, ibyo bita amatanta, ugasanga hano baharashe bombe, hari abaharashe bombe mu gihe umutekano udakajijwe cyane, mu gihe ubutasi butokora akazi kabwo, mu gihe ubutasi bworangaraho bukeya, Amerika ishobora kugirwaho ibitero, ishobora kugabwaho ibitero, kuko bariya banya-Iran n'abantu bafunze umutwe, n'abantu nabo batoroshe cyane, bashobora nabo gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe guhungabanya umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho icyaje kuba icyoba kibi nuko urabona nkuko Russia havuga yuko supportinga Iraq, aho Chine nayo yobijamo ibibaye intambara y'isi, kandi byogira ingaruka zikomeye ku kiremwa muntu ahisigana, ugasanga hagiye haba habi. Ni manifestation cyangwa se imyigaragambyo yagiye myinshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga yuko badakeneye kandi intambara hagati ya Iran cyangwa se umwuka mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
hagiye haba manifestation atandukanye hano za New York n'ahandi, hari ibicapo bavuga ngo byabaye muri 2003 ngo yari amakosa ariko kandi dushaka yuko bizongera kandi kubaho. Abantu bakibaza ati koko iyi ntabwo izogana ku ntambara y'isi ya gatatu, bizagenda gute? Amakuru tuzogera tuyabashikiriza. Murakoze cyane gutegera no gukurikirana aya makuru y'uyu munsi.